Odakle ti je rođak? Aj ti reci odakle ti je rođak. Pusti. Rođak je selo Tvrdaci, nedaleko od Crne Gore. Ja, ali je... A općina? Općina Foča. Vidite, to je taj gospodin. A blizu Pljevalja, 3 km od Pljevalja. Znači, kad je došao u Visoku? Nužnom slučaju. A kada je to bilo? Pa to ti je bilo, Foča gori, mene briga boli, mene kurac boli, pobjegao prvi. Daj, momak, tu. I došao je koje godine? Pa, Laži je ono. 94. 94. Kraj rata došao. Tad je Goraš da vidio... imao neku djevojku svoju zvanu Kako Šeri. se zove on ba? Imzo Bekan. A imao djevojku Šeri. Raju Miša. Imao djevojku Šerifu, Šeri zvanu. Šeri, jel? Kako Proevropski. se ženio, je loženjen Miša? Jest, ima. Ženu i 2 djece, a sad trenutno imao tada djevojku u ratu koja ga je snadbijevala alkoholom. Pio konjak, badel, vinjak. Badel i tako to. Pa koga je ženio? A Simu, Poprženović zvanu A Bekan. koga je ženio? Iz sela Varoš. Gdje je tetka oženila? A na Miljevini sjelo bilo 84. godine. Tetka rekla, deda te ženim sine, on je Tvrdaka 40 km od Foče. I tetka rekla, de dođite gospodine vas oženim i dovela Simu Poprženović. A njegova tetka je... Jel to udala ljubav? se Nije ljubav, nego to je Tetkina ljubav. slučajni prolaz. To je bilo slučajni prolaz. A šta je s tetkom? Za koga se ona udala? Edema Đuderiju. Od doktora Đuderije Bratić. A gdje je Miša bio u vojsci? U Goraždu. Nije. U Na Lastovu. Molim? Lastovo. Ne, Goražde. To ne znam a ratna vojska je Goražde za bio. JNA pita. Selo Sadba. Bio u Goraždu, na selo Sadbi bio. I Gospodin, da na mi selu reci- Sadbi. I tu Šeri je upoznao, Šeri je radnju držala, on je bio kao najveći borac. I ta Šeri je letla za borcima, volila borce. Vola je te, jel? Volila te ratnike, on je A bio ratnik da jedan. mi reci čim se on sad bavi? Ma živi bili uvijek Sad se pili. držno bavi alkohol. Ima li redovna primanja, Aga, ili je? Pađu na imanje, trenutno troši. Znači, Pađovo imanje.